ole tuntruma chuanin online atanga tuibil pek tan lo entir le do nila hei champhaya po tuibil hi online mangin na pek thei to a Bharat Bill Payment System BBPS mangin ani a he Bharat Bill Payment System hi arin tlak khop maya India sarkarina online a bill pek na tur kong sanga man thei asiam ani a chuwang chuna rin tlak ani ti khalo se phot maila an mani website bharatbillpay.com atang hena pek theya alema kan muang hianin bharatbillpay.com a khanin bill pay ti kan kal le anga chuta tang chuna pek thei ta a kan lu chin lo mayanga ti chuanin phed.mizoram.in a hena pek thei bokani bill payment ti a lu chhon le khanin chu website atanga pek dan khani a amai ro chu website klo thiamlem lo tlo ngailem lo hi khan tama chu wangchen phone kan application chi sanga pek na tur an ron siam tel boka hei kan muang henin gpay atangina pek theya google pay kan man thin gpay atang khan a pek theya tin paytm mangina pek thei boka yono sbi internet banking atang khanin a pek thei bokani tin anwai kan mu zelang hianin b matangin a pek thei boka kan channel angai po hin b matanga pek dan b matanga bill chi sang pek dan te bazar dan te po kan lo entir to kha tin amazon atangin a pek thei boka online shopping website amazon atang khan a pek thei boka tin phone pay atangin a pek thei boka ni heng ho hi online a thil man pek na chi sang kha ni a heng atang hena pek thei ni tun trumpi ka hi chuanin kan man tam ber pakhat online shopping atana kan man tam ber pakhat amazon atangin he tuibil hi pek thei dan kha kan ron entir do na amazon atanga pek a that na hi chu thil kan le ang chia khanin engtika nga kan pek ti te kha chui le ta ol same mem maya your orders ti noya khanin a envek thei ani tin kan receipt kha kan du huna download le turin khata tang khanin en thei veka amazon atanga pek hi a ol same mem ani e tangkai takin man kan tumanga tun laya shite aleng na sa a tu wang jong kholaya chuate a boi thaka tin poisa in pek chon vela te po silo kai pala la oma online a pek hi man tangkai ram kan tum do na nia ola he tui bil chu kan mu a tiang hianin thlatin tui bil lo kala tun lai chuanin office a han report office a print ngai kher to lo khanin a khol an run kenga meter reader ten ti chon an print ngala kami thachunga kan tui bil dik taka kha kan dong ngal thina ni ama kha chuanin office an han report phota chu bil chu a thlale a kan dong chau thina chu wanjon tun thla a kan tui man tam le tlem khan kongro wa su lo kan bil dona khanin thlama sa kan man tam le tlem zo khan kongro wa su thin khani a tuna ero chon hetiang bil dong to tan chuanin tun thla kan man tak tak emo thaliam ta chia andiran ni thum vela bil ten ron siam chuanin thaliam ta chia thlenga kan man kha ani a he bila po hianin february ni thum sang ni som ni pakhat atanga april ni khat sang ni som ni pakhatin karami ni a april ni khata meteran ron share ti na ani a chuwangin khami in kar kan man dik tak kha alo chuak to ani ti chuan sang khaza somnga pakhat alo ni ta a tin nge heta hen bil kan pe kang kan ti chuanin kan chin che tura chu achunga mi hi ani a CONS number ti hi ni a DO ti ani a koko D0 ti ni lawa DO ania 04S0301593 ti hi ni kan meter number kan consumer number kha alo ni ta ni meter number ka ti kha soi sola consumer number alo ni ta ani te chuanin tui bil pek dan chu kan en ti ranga ol amazon kan lut ta a chu ta chuanin amazon kan lu henin pay bills ti a henin kan kal do na ni pay bills ti a henin kan kalanga anoi de uleka hena oma ti chuan chu ta chuanin kan han chuka water ti lampang mo kan mutalova chu wang chuanin water ti kha alan mai lo kha chuanin a hnuai bertlar hi veilama kan han thai phei ze wanga water ti kha alo lang ta ani ti chuan water bill kha kan lo pe thei don ta ani ti chuanin hey select operator to proceed alo ti ta a chi sang india rama amazon te ne na lo in thun zom to bill pek thei na ho kha tui bill pek thei na ho kha lo lang ta a department te board chi sang te an lo ni a chung zinga chuanin ke ni state na kan thlan tur kha chu hei
Department of Public Health Engineering Water Mizoram ti hi lo ni ta ani ti chuanin consumer number ti a hian ni china kan soi to bilami kha kan chulut don ta ani kan consumer number kha kan chulut anga D0 ti ani lo kan ti to kha DO ania 04 ani to thung ani masaber pani hi letter ani number ni lovin letter ani ti ha kan lo shadon nia enge khodanga te ani ka shelova kenia chuanin DO in in tranani D0 ni lovin ti chuan kan chut zo hianin fetch bill ti hi kan han metanga kan han klikanga ti chuan alo lang ta ani fetching your details alo ti ta a ole kan bill kha lo lang ta ani bill date due date ti zong zong ne na lo langa kan bill za ta te kha continue kan meta ti chuan kan pek na tura kha alo lang ta ani eng mangin nge kan pek du ti kha alo lang ta ani chuta chuan online na kan pek thrin ang khanin Amazon Pay atangine mo Bim atangine mo internet banking atangine mo debit card ATM card mangine mo khatiang khan chi rang rangin phone pay atang te pun athai mai thaya khatiang kha kan thlang to do na ni chu chu apek dan kha ni a apek dan tak tak kha chu kan tilang to lo mayanga achan chu internet shopping online shopping manga poisa kan pek dan ang che che tho kha ani a khatiang khan kan pe anga ti chuan kan han pek zo khanin a success chuanin your orders ti kan order kan check thin na khoi nge lo thlen to ti online shopping a kan thil cha Amazon a kan cha a lo thlen to kan check na anga khanin kan han check anga ti chuanin khata khanin kan bill a kha kan download thei don ani chu print out kha ani to maya print out kher lo pon ti khan department tin kan bill pek na khan dong to a engkima fel 5 vek to ani ti kha kan hria anga COD thei lo te ro chu kan hria anga COD te chu thil cha lo thlena poisa pek alam kha ni ti ha kan hria electric bill chu COD ani thei lo ni ti kha kan hria anga chu wang chuanin ATM card mangine mo internet banking emo Amazon Pay mangine mo Bim emo khatiang phone pay thil dang khatiang ho UPI payment chi sang sang mang te khanin a theya GPay te pona thei karinga khatiang khanin bill hi kan pe thei ani kan channel a tho hianin electric bill online a pek dan te po kan da to a chu chu kan lo enanga anoya description a khwan a link kan ron da a chu chu kan lo olsam te wa kan lo en theina tur chu ani a tunlaya chuanin hei COVID-19 awang hianin kholaya chua a lo oma bill pek na a va in tlarte poisa hanin pek ton te kha a lo om chhotel tel maya chu wang chuanin online manga bill pek hi mantam kan tum ram ram don nia electric bill po ni se tui bill po ni se bill dang po hi pek thei ani de vek to a in internet service provider te po in online manga pek dan te an siam heng te man tang kai ram ram tumila inaron khonchi po hi online a pek dan te zong thei ngeng he sela a thaviau turani chanchin buman te thleng hian ke mani himna tur sel ani a chuwang chon online payment hi man tang kai tel tel kan tum don ania kan lo me